son la blade a bi blue ni kami ya bi o machi TV no mena shi jufo ni ma jufo na ma jufo ken klo nga shida wa ken o feche ma o mbolo ka shpon bola de bo anu cho moni ba de saka samanta ka me jala kelele fe o do mo de ke gbe ne bi kwakwa gbine esi ake we ko je me fe me ji me ni me ne fe mini ina le neke me pi ke baba o ji me ni me no ka je shi pi ke baba o ji me ni me ke ja cha me ta amlo na me be o ti amni ame ye ko ya wa ko se be ko me o ba to ma mo so le mo ke fa pon pe ja ko feche ma wo e na wo fe mo bo ni anu wo na agbe afi na agbe papa shiko me ko e shambo ni fe mo ni ke bo gbenu no ngle cho ajino ni fe mini e she nyeme habla dia bi blue yo be ani ke bo yo ke ba ke mene mi talk about akwa videos coming circulate your social media containing what gaman chema saji ne Kentucky Adamalache ona wache ni Adamalache eke Kentucky te ko chu me enyo ne amesaji komeni ya no ni wache ni Adamalache ewo mo mi videos e circulate social media na kai no le wache ni adote otinto wi mo ko ne ke ba fon manja no mi na ke again ona inchali sande eje insumo ma fa onu efufu e ama ejera ba shira kejin ya ejera ni mba menene e ba shan me tomoshito mi ba shira. Children have a very high nutritional demand in relation to their size, and vitamins play an important role in maintaining healthy growth. That is why we at Base Pharmacy Company Limited have introduced Base Vite Kid Drops, a multivitamin drop with 7 essential vitamins including vitamin A, D, B1, B2, B6, and vitamin C to aid your child's healthy growth. Base Vite Kid multivitamin drops have been specially formulated to help meet your child's nutritional requirements, helping them to get back to playtime faster. With Base Vite Kid drops from Base Pharmacy Company Limited. For further inquiries of bulk purchase, call Base Pharmacy Company Limited on 0302 672 317 or 0247 287 853. This advert is FDA approved. Are you looking for a media house for your upcoming events? Welcome to Omashi TV Production Crew, a digital station that offers live event coverage such as conferences, parties, corporate meetings, weddings, and live streaming on all social media platforms. Soft copies of events or production can be made available upon request. For further inquiries, call Omashi TV on 0536 772 262 or 0244 425 652. Omashi TV Production. Ajwa Twing Man can mean share. Hello, lovely viewers. You are all welcome on the program Fingerprints. This program has been designed to help you know how to create your own business, including livestock, farming, banking, selling, and what have you. I bring to you entrepreneurs who have made it, who have the skills and ability to help you know how to create your business. This is where you have the experience to create your own business. I'm your regular host, Neodai Afote Kofi. Catch me live on Omashi TV every Tuesday at 3 to 4 p.m. The program will be repeated to you on Saturdays 8 to 9 p.m. Okay, she died in a Kenyan children. For you, Biolule, or machine, or what to him, Mabu Mishi. Tamono, we catch a yabalake, Saka for Shiki, but no Jim Monibiane, Isake and Yamashnika, no Nia, no Fe, Coca, Safu, the KG Bonisa. Yakashi, Akoleke Mini, Okokate. I'm a fan of Mobini. Chekumi. Thank you very much. Both NPP, NDC, or we belong to one country.
That be you. If they are finding grievances and those things, they don't understand themselves. Oh, why not? They should send it to High Court. With Omashi Morning Star, Niji Omashi Lebi Mlamine, okay, stay informed, be entertained, and inspired with a dynamic team of hosts and experts. If you care about financial stability, if you care about entrepreneurship, you need to join this program, Business on Point, live on Omashi TV. Business on Point is a program that talks about business, entrepreneurs. Join us as we explore everything from handmade crafts to cosmetics, clothing, and more. Business on Point, live on Omashi TV. Chini lo Chelsea kawonu ewon mi ke follow ni le short waka ba ekon be momo ke mo ye ni omi ashe oje bi eji eni ni short ifenji ameriko ye sani bye an oba chombo ni mli click de ke ifin ke wo akpeye Omashi TV da ho shane meji edweken ogba shane meji edwenwe wo ke repeat e baba ogbe be momo woke she ni omi ashe oge. Yo, none of us all that have people when come here be Omashi TV and mafanya shida kanya na nne wa chuni memi wati wa afimini wa yijara woba shoshi ko manyi keshiade chewen kenya me be yemene shita ma umni nke menta wa ko ni wa femini wa kwasi ni phone comment ni circulate social media nyeme nane men son la bla da bible when come here be videos comme ni circulate bugo abia ke me videos lelo bana ake njelan kenye bi ene ake gan ona gan fin toton ni abe kuko ona abe kuko cry gan ni ka me ke ni inani mo mi kenye no komala kanye o mo cause we fie no sun ya gbe ya chem jeje James and nke gan no yo ona wo gan me ni wo yo wo be kuko ni ka ja me wie mo ba fe final ono mi ji mi aka ayelu mo e gan shi to mo be ri wo sun no ka wo e compare me ko me e bele na kan ona dame walumo no ye bi en ke mi ni abekuko abe wale chefo abemoko ni ba yin ka ke tele gbeda no fi on bo fi bo ni sande ajija na efe apo de che keke ni abe na kai moko chemeke nyeme no ni yo na amale ni amale abe na kai moko ene me kote yon papa ke ma ba lele ka je che ni woche nya dan wala che ke kintakite ko chu amen tin e ba tete ishi sani ayen court ayen National House of Chiefs ke ile ba ayen ahun bi ane akeba Regional House of Chiefs ayen mi no lele sini phone comment e ba pop up be minister na yeli ya no ke ona ni mi na ke boni mi abaleji party A poster me no ni party B da un poster me no como gan ka ke shente konkolo bona ni ke fi mi mono e fi mi areo e fi mi mono ni fi mi areo onu mi shin
ejake nya ni kan shi le fete mo abe yen lo papa ekomi abe me ekomi no fi no fi chaka manya pasa mene keneke wo mene keneke sanya yen mi ododo wololo jenu e wontashi shimo bemli ni before the video about circulate ali baba out there yemo ekomi ba jeje ipo ni obanu ni ayewe mo ekomi cho ake wo che ni ado to tinto sell out ani e sell out ni to bi je ni yemi na ke la cheba ni te fete no le no eje la chetimi ni te ati eti Kevin je ni e afita kinta ki de ko tulumai ni e fe besuba ni se pe manche besuba ni se pe manche fe ne ke ni se pe manche keneke chamenka nyamenya wakani nyamakani nuko ona Ghana yo mwene mimi kadi nenshi como que ngani ne poshin chichi kenshi kadi ne shin chichi ma sese e won kadi ne ba shin sese bona ngani ne ba shin sese ne ke kon ma banye ni ma anye na nyele ake como no fioro na fe ya gan mi o de bi na ma wa rasta kenke ba ken lie be male ife ni bono turumu onu mishi dama ja chemenya na chi mo fe amelumo yele mi saji fe ile ojogba je mo ko jimi ni nda ko cho onu mishi indako kan ke ndako to po cho fu beke bi bi ojimi sho na ke no mi ame fe alo ame chi mo nye na china no na metawo wo gama shi ni ke nisa ni ke ni go gan traditional cancer ona ke sap chief se ko menye na no mi cho no na me na ke ye wale shi no ji no na me ke china baba fie na kan dia me na kan cho da ni pete cho no wa china jien le kales abona ka ba fin cho abebo anwie mo kanya yuo no ni ya no ke no ni te no fin le ojogba no ani se ne mba bi ani matashi ni kenya ke ode bi ni ama wa rasta mi nsa ne komito pe ye gama janche masaji ni na ji o ni enfem deke bi oji mi ke na fofosan shike ke ma nyumbo jano kwale ni ma fitri di bia ma anya na nyele ake be me ye nyu ofin they don't deserve it apaka ma shueshi mi keni kenna ka be me nyu ofin apaka ma shueshi ka nya apaki me nyu ashueshi ni wo tu ya dowo ye gan na to mo na ba to me nyu ne le be kenna kan ku akwe mo mbiye bona mba asuma ka me ale ya onu mishi wacha kintakita ko churu to wache ni adamalache jimeno na ni no mi wache ni adamalache ko oto tv moni yo abeku ona wache moni yo abeku le di ni adamalache ni moni yo dabi sorry moni yo jonogbe di ko beno bono fie so tv moni yo ni jonogbe le di wache ni adamalache ni moni ya abeku ledi kintakita ko churu be wache ni adama la che ne ledi mo na to kenkle den afemi ni ato wache kintakita ko churu onu mi shi ni mi ke ba ke me enyo fe shi ame o de bi ni ama o rasta mi ke nye ko efia ni nsumo ni ba nye chemi nke mi ni me enyo fe ni nye na shi ame an wonu ni ye gan an no kwale be gan ni wonu fia no teto no fiano toto no fiano fe basa no fiano toto ni no fiano fe basa ye gan maba ani $20 le ke ko me fe maba ni wa ya wo ye keke mini no ni nyeme mini no ni mi bisani ori ebi ni ama wa rasta ke nke gan na yo no pa ni yo gan ke meni na ye gan ke me ko meni na me comment social media ke ni bi ke am program dina me fi social media bi e fi mi monlo because anya you no dey sana you ken kle ni awa kwa asini mfoni e wache boni king taki wache boni ni adamalache eto omlin kosun video ni track circulate social media ona ma wo kwa fio mi to punchline come here mi ni kwa na kan je kenye kwa etan ma ba twa wache ni ado to tinto lo hun ju mu ko na gbe na mo bi over to you ni ma fon ma yin ko ni nyen unya fe mi ni nye cho nya je mu je no ni nya na yi nya wa kwa wache ni adamalache eto mi se ni foni ni wo ba shraw
na ne men so la de abi blu ni kami obi o ma shi TV no sini mfoni no what wa akọ agbene me mama plus ni mfoni mi ma bo bonu mi shi mas make wa je nhie ko ona be ni dade fo ya mi asafo goru asafo ni mi ke wa ke asafo bi ye me ni e yo mi na to wo che ni adamala che key players ni yo mi majority no ni yo mi na to kintakite ko churu ma be bale na kan you go explain tire masu make wo fe mini wo ba producer am video ko me ko ni ma jale ni bi ko mi am bi da bi ka je shishije be eno na amlo na ji sempe mancha wele na chudan sempe mancha we jemeje no na chwanke jemeje ni wo che ni adama la che aba wole keje bonu mi shi chwanke ni sempe eyemlin ojogba take be ni man bi yo nya na cha no ye jeme no bi ene no mi asafo bi onu mi shi woche ni ayitola na ale leji money yen ke chicken kadan ona yi asafo bi strut ona but ya na asafo bi strut asafo ache clote me ke ni bi ona ni coffee ji woni ona ke fa ye ni di coffee ma manche ona yi ke wa ye ko men ye sempe ni amli ye sempe ji ye no femini ona ngani kenya ke gamancheme piye ameto mi ke ni bi baba o ke piji no ni yo mi ona ene somewhere around 2011 ona yi somewhere around 2011 no now na chudan watch any ado to tinto sempe afen lady monday to a coat ke ka wo 5 fine ko watch any ado to tinto ndi sempe manche lady money ofemi ona eseni mfoni ni eniye lele ni wacheni adama la cheleji mono na kele ba ese egbe producer ani video acha no wacheni adama la che leji moni ona ke mambiye efemini awule powder wa ye ke ni bi wule powder oye ni wulo mo lehunji mono na je ni eto echen leji wulo mo ni efe eyen kedumote yen ni eko no wache ni adote otinto ni di sempia fe leji moni ni eto eko te kedemoni fe mo mli pumping bodo minshi niwo be ne cho ake lele yemo na yo ake wache ni adote otinto ye ni elephant unpo na ba wo mo keje eje ni di the sempia mli demeje na ba fe mini abaje nshikeje ona because them je na wo kan abake candidate here na with the powder nidi wache ni adama la che lele taga be ni man bi yu ake shina to shina te analeke wache kintakite ko tu producer keje ale no ye infoni come of wache ni adoto tinto ke wache kintakite ko tu o ba yen ni o ke fon manja no ko ni man bi hu ana mi ngeri ona yi taga bona yu ake lele shina to shina te on a long way around there bena bana no watch any ado to tinto ni di sempe manche ni le no di mankralo kin grand state watch e a chon e conclu chon ke ete party bi china te taka boni kenya sini phone e conclu circulate ona ni bi api eni ke mi ode bi na ma wo nwie in dia ke very soon e pin ba depo ke depo tan no ni yo gafin ke mo ma kenyi ona eja ke mi feel ake onupa emo cheme mo ni woni bi e ko meje enya ake beja aba yue ahun alo afi se shimo ake na me fi cheme ka me dencha ame ka me ichi shile amba na bondi sana me fi mini ame yale ni shiajo ni mle anya fi mini mle anya akwe cheme kenyeme lele no so ne na ke shi wacha do to tinto aga ni salata ni ni chambia ni fe na kene lele long somewhere around 2016 mami eko e ba face ni foniko ye press conference ko mi ni awa abo awoche ni adoto tinto yue mo ne ke ba fon manja no to ko ni fe man bi
blue getting belly pan ni onye cho onye dwomo ni awa abu awoche ni adoto tinto to simple manche ni awa ba to wo ba shi abi abeje member ti me Ghana Traditional Council ni nakabia na enwe wole ake ayi gaja sesan the Ghana Traditional Council along the line na ke me ba bi ba na ke asma gasani ni gaja se chemenyo amesani e ni ayi ni ama ni tetekwe ni otuga me belo ake ameka chuku ko na ayelia onwe if I can ruling back on favor of ni tetekwe ake legit campaign just check lele manche womo kusuga janoto just elef betu manche mai kusu ewo ka Ghana Traditional Council ni ka wo ka manche be ba fe ichoke ha me fe ni ike Dr. Kwe Dr. Tetekwe ji ka fe just check be de try ke e manche ti mo na asna kala wewo asali mapia ameni fi mo no e bala akashi aname la chenon ibi ane aname Dr. Tetekwe no mi ke manche do ba ga Traditional Council asani o ja seche ke bu aba ando wo man kalu ke baba je fi ane ke calculation na ke ya de Traditional Council mo de go si o ake de ji cafe ja seche ni Dr. Tetekwe se ba ake aba se na che ni na o ba yen yen baba loa na che ina ke ba ni osumache the original sources there is like we get we can work Ghana Traditional Council we able e dey ake Dr. Tetekwe ti mo ni Ghana Traditional Council recognize wo le manche ti mo ni apa ni akeleba chu wo no ni osumache fi ye Ghana original sources Ghana Traditional Council we able no a se still e kashi vacancy e dey important we maintain wo acting president akeshi legimoji wo fe wo ichu wo kan mene ni domona akega manche iba ni Dr. Tetekwe nyenye keba e ba ka de gobe o kan je no ni yo no men so la brother people dey come here be my TV and on channel to fan lele what the wa bo che ni ado to tinto wi mo to roba ni ko ba ko according to what ni ado to tinto e get to le before na ka ni fe mo ni e ba no me ayin dactically e wo ko Ghana Traditional Council no ni ani no me e la che camp mi ni no me ele no ni ya no eje she later na introduce le alo ayin dactically try ka shale ke wo Ghana Traditional Council le Germany fe mi ni e na ke o be ye jeun no aye jase foye asande try monitor government the legitimate jase ni misunderstanding ne between Otogan ke Tetekwe no watch Otogan ke watch Tetekwe be ne no jino ni kashi ye Ghana Traditional Council na ye ni watch ye mi twa kashi be minister ne kashi na ye bo abi to do ba Ghana Traditional Council egu wache Otogame ake ameka afi na kan loko ni mona me recognize ole as the legitimate ganja seji wache ni Tetekwe be leji money ame fi mi ni ame recognize le as ganja seche ni o be ke leji mona me recognize be isa aka shimini amengo moni ja seche ke ba be sana amengo la wo mi be no honey on the long way round there ya balake be Traditional Council Ghana Traditional Council dana ba induct bo awo jen dana ba shabo awo je be sana o ja se yin kemba ndo iwo be ja se ni yen aka Ghana Traditional Council ehe wo mi aka ganfen ja se di woche Dr. Tetekwe iwo be automatically kintaki te ko churu
Ji the legitimate Kamanche. Nyeme, Kacheme, Ablade Abibu, be boni sani yole, ye wache ni ado to tinto, be fang, ke wache ni adamalache, issue ne. E farm in diake, be no ni woni akpa ya adamalache se, ni ba shejen, inake, Grand Traditional Council, Jase Chena me hear woman. Allo mona me recognize ole as Grand Fin Jase Cheji, Dr. Nitetekwe. Neo, Kaji Dr. Nitetekwe ji money. Keu a candidate ne choose Jikin Takite ko tulue. Bele mi ne yo kemo. E be loko wiemo. Be nakan. Ji boni sani ya femini. E atele han. Na de men son re. Ablade Abibu ni kemi yobi o machiti no. Mas makashi. Magbele phone line say bona fe nye twa nye femini nye tonye demo. Shishkobe ko ran nye ba tonye demo aka ni pa ko ran me ko be chi e benke o ewo. Nya wo kwa woche ni adamala che to mi shilauko ingbe twa shilauko keke wobu woche ni ado 13 to la untu ekecha no ingbe twa shilauko keke agbene ingbele phone line say le wo kaji pa ko chi oben ko ka chi o de bi ni ama wan rasta to gbonyo ni shikabo she kakla gbeye nke mi ni to gbonyo ni she kakla gbeye nke chi na ko to ka gbe nyawo ni bi ne do gbele ele kolebu le wono ni kanshi anokwale e gan loju no le senu wo ke funchi nya ni wa kwa woche ni adamala che to mi sini mfoni e fiu keke wobu woche ni adote otinto le huntu kede nu se o yamlamlam den bele phone line se nya wa ya o engbe mo ba.
de member ti ne Ghana Traditional Council ni nakabia na enwe wole ake aye gaja sesane the Ghana Traditional Council along the line na ke me babie ba na ke asma gasade di gaja se chemenyo amesane ye ni aye ni ama ni tetekwe ni otuga me belo ake ameka chi tudo kaka ayel ya onwe if I can ruling back on favor of ni tetekwe ake legit cafe just chemo lele manche womo kusuga janoto just left between manche mai kusu e wo ka Traditional Council ni ka wo ka manche be ba fe ichoke ha me fe ni ike Dr. Kwe Dr. Tetekwe ti ka fe just che be de try ke e manche ti mo na asna kala tu we wo asali mapia ameni fi mo no a de bala ka shi aname la che no ni ane aname Dr. Tetekwe no mi ke manche do ba ga Traditional Council asani o ja seche ke bu aba ando wo man ka lo ke ba je fais ane ke calculation na ke ya de Traditional Council mo de go si o ake de ji ka fe ja seche ni Dr. Tetekwe ke ba ake aba ase na che ni na wo ba ye bu aba loa na che ina ke ba ni osumache the original sources there is shall come with you work Ghana Traditional Council what he will e dia ke Dr. Tetekwe ti mo ni Ghana Traditional Council recognize you wo le manche ti mo ni apa ni akele ba chu wo no ni osumache fe ye Ghana original sources Ghana Traditional Council what he will loa c'est still e kashi be kat e dia ni kota wo maintain wo acting president akashi leji moji wo fe wo ichu wo kan mene ni domona akega manche iba ni Dr. Tetekwe nyenye keba e ba ka de gobe o kan je do hele yo no me so la bla da bi blu no mo o cha mo to fa mi ho mi ya ke nye bo wie mo mlintue ni nye na ni boni wie mo efemini ejini etamo eha be chon ake mo ne yale o chene to le we na wie mo de kebane chi ode bi ni ama o rasta no ni pani yo mi ja ke mo sma ka ma fo ama bi ye ko ni nye die nche nye chon ye nye dwemu eja ke nye kwesi ni mfoni nye sa anya abu wo chele ntue mi na ke na gba ye intigo no masuma ka nye twa mi 0553 898566 0553898566 mabo bomode akeshi o ba twa mi NTN no producer ofen no kwa na kan je ya mi 0553 898566 0553898566 bomode nkoni otwa ni bo otwa ochon ojomo makpa bu fa ke ko otwa bomode no chio ye TV 0553 898566 0553 898566 bomode nkoni ofemini otwa ni bo ochon ojomo ke ha no ni ya no onai wiemo boni efe kenchen bisibasa ye manjano e ya untofio mina ke kolako eba pano hello ablado fano gbe ke no twa kejo bagani minda mo bi mani papa abla o porque no no wo go na mantene ya maji kuchulu alo ko kuchulu wo mankebiano me o fa ne to mi ele me enyo fin lo ewo sande e bon e yo ele no jiboni keba manja no lo ewo mi ni jibo nwo ojo mo chon mo ale no mi ni ya ko bo no wo to yo ten me nyo fe ma chanalu ko ko to di manje mo ko me pe yo mo nche ni o tu mi ile ni bi pi ni nye nkwalo e ko me alo nkwalo e chi mo nye le no ni yu ake ke ba yin ba ke me enyo fun apasashin na nya ke me enyo fun apasashin won
be no ele akwa money ana ake e ba anye yin gan mi na afi ko me ko na ya yin obianto mi jonjo ma go obianto we gamanche lu obe gamanche wo ya gamaji ache me enyo we bai no le e ba ja mi ni bai me business na e ba yin na lo nche e ba yin ge yin vin mi nege je ja se che mi nege man kralo jimi je shipi je loko hun jimi yega onu mi ji mi enfita man bi ani man che me ba kwa me no yo mi wie mo ji age man che me ka me nya me wa wo amajo amejo mo ka me nya me fi ko mi kola ko ba pa no e lo ablado fa no gbe kan no gbe ke no tu age de bi ane esana osuye e jage je na Bana choba patch me track against Lego. Ando na ya. Me track against Lego. Ando na ya. O fane sane bi mi puku peja ka le no mi no aka te peki ta fraje menetro se be me na ye kecha no kuni sisi no mo e ba ye menyo te. No le chema decision mi e be. Hello. Esane peje ne. Yo nyami oyiwara don nyami esane bi mo dia ke mi no aka age mukomi ayege egbu ani mukomi acha no shi enele ebe mi capacity mi ode bi ni ama wa study just eji mi je man crowd je akwashon ji mi nka me wie ahun ake wie ne ke sane na ahun aga kwe mi shi ajo ni mla akun shi ama mele no ni eni ami pelio mi ne kola ko e ba pan no e lo abado fa no gbe pan no gbe ke no tu agejo Ofana ngbeji ni ansa. Ofana ando na ya. Yeah, conclusivity. Ando na ya nche. Ofana ni ta o ma bi ake. Bi ane ni adamalache. Te wo feel le te eja ke le hu eke kawancheni. Iwo inu sushi. Ebe no ele mi na ge esano kwani what be what me ni mental traditional council ka kusum fe lo ye ake namo gigamanche nyemi ekpa eche ona na kanji boni sane ye no ani nke gan aba institution ko ni ye strong keje ba wolumo yeli mi sane je wolumo yeli po ni bi pi ni ya no gan anu wa je to mo aya cut sane ke fun afan game ni wo yin wo be come on wo be strong wo beku ko ni abaka me me ka me yue awie don mi na wo what ya lo ba mi na kola ko hello abado fa no ja kan hello o Fernando na ya o Fernando na ya ka ka na aba ya be na to ba to la ke na hati so aga to mo mete ebe no mi Joe Blancy me no mi ama me pele manje ili no mi Joe Blancy ye I think Canada Joe Blancy na mi ba pe Joe Blancy I think Canada ke la ke Wọ́n pa o kẹ́mẹ́ ẹ̀yọ́ ní ẹ̀mẹ́tẹ̀ẹ́ kìíta ní ẹ̀yọ́ ẹ̀dùn ẹ̀ wọ́n bẹ́ẹ̀ ní ìgbẹ́ ara lẹ́yìn wọ́n àwọn òkúkú ní ìkìlábàtà. Aje Sunday aje yo be watch every Sunday ake lele ni Joe Blancy ye Joe Blancy ye aite Canada ye ni Adamalache umba shimi ni eva fe kpololo ni me enyo egbo e tefi atin na shin Adamalache na sa atokin tagite ko chulukeba nyeme Sunday jino na kenke ma die na kwa game awawa ya o papa sisa ni mama be atomo ya jitogbo yue minister ne po die ne me mane kwa ya unto na agbaka re oshin wo ba na nake
Obana okay. 0553898566 0553898566. Bomodin koni ocha ni ofemini. Bon ochon odwemo. Konseni noni ya no ona. Police ana na nyeme enyo ni pele kamanche here. Mimi no ni. Gama janche me. Mimi no ni. Ayaye manche. Ayo mo moda ni ba shenye no. Shano kwale nye ino ne ele wonye kola ko iba pan no hello ablado fa no gbe pan no gbe gan lo cho agajo Hello. O fa no gbe pan no gbe ke lo cho agajo Anu cha ko nyebo chano. O fa na no na ya Anu cha ko nyebo chano. o fa na no na ya O fa ni yo moji manche na yo atiosi ke no aga yu machelu alo wulu aga yo. No le be jawo bi wo gan ma jan che me ke gan nu pa Alo wulu aga yo. Yo o iwara don wo che ebi Sunday mi no ni leji ake manche yelie kusum gbejan no to jinu na ke fi o mini ake yiyo wo che me enyo amemfoni jinu no na kintakite ko churu ke ni adama lache ninka bo wi oni ke ba shingule to ana fin amesane e campaign ye regional house of chiefs onai ye regional house of chiefs shi matsuma ke be mini min picking call say no be min jale sanji ko mi hanye mi na ke kola ko e ba kan no elo abrado fa no gbe kan no gbe ke no cho akejo Shia ye na ke yo manche. Wala ne we shia ni yo manche. Wo shia ne ye. Me ne la ke yi pa. Me ne jiyo. Wo lume me ne la ke yi pa. Me ne jiyo. Como bone la pa ulo mo ido ne. Ti jo photo we. Ya ne ye te papa we. Wo papa we di mo ni ba wo ma. E ba wo ulo. E won na ni won ni kan. You know, in the body, ni teko to the level of what you say, Kumasi Manson, Solidiba. If you're saying that no, ni teko to live at time. Now, Mukoko, now to Sawu Mukulu. You might get any of the Banyan if you're in your child, who won't have been you in here, you in here, you will adore. Never be Sunday, Kajala man fair for me, Lele, La man, you say me, Nakanjiboni will in the yale, ni la poe, caught chogbe not for postal address, I like a mene, a general bentiawi, I like a mene, a yamuwi, I like a mene, a jet clana, I like a mene, jabba fungbe, on a tetenny allo, on apart from a kutu a pushia gin ye bay. Ona, in ye, but also the bimona, Jemo jacket, gun. Na kai no shen na jona yo manche ona se bia ne ama anokwale be gan inye anokwale be gan anokwale be gan ni je gan ma che mi pe ye la apo kankan ke ba wo mi yen la manche egbo esanato la manche ale ni no na che ke me ni no na che chi yo ya ke onu ko yo mi di se kwalopo ni la manche wache ni pe bitete tru tuen se kwalopo fe shikiteli ke man kalo ma tv asokusun gbajano to kan shikaje blemo mo lo ni mene ke eleji le mene ke eleji de ona ni ma yo da aka onupa ni wonye ye wo gadangbe bia ni gadangbo onupa ni wonye kwe tutu cheme ni ba tutu ona wo cheme woni me ke wona me na kansto me ke ni bi na ye lumo ame yi no mi ka baba tobu opon no owo no ba ipo o la ka obu ade wo jinye ma obu ade wo jinje na ma me yin ma mba to manshi ama ke to manshi ro obu po sha gbe se mene ni na no na mene lumo yele na yo wo jina yo kajo shon gbege ba emi wa fe no ni yo shian de wono le sa na fi opo aye tui na ke fi o gbomo nle ake eni ni bi shofin tani egbojo shimo eye view ye o odun mi shi
ele ne chocho kani bi ni ele until then come ba wie alo fechema wu alo no ni baba ya desano baba mo feel like he or she have the legitimacy eye wale onu mi ji one ni mi wi Kenya ke asafombi ona asafobi ke kui ni beba nye woche mi adama la chese almost 90% no na amete ama femi amba nye kintaki te ko churike no nya obi awa ke mini jino ni etofan mini je na gba mina ke nkola ko eba pano hello abado fa no gba ke ndo chu akejo hello mina ke mi ekran 0553898566 0553898566 bo modin koni ocha ni bo o fe mi ni ochon ojuemo ke an wo chemene asande ni nyeme wo ti alo wo ba gandangbe enyo gandangbe engbeshi ni kedi o te ewe mo ona me ko me ni talashi ese na abo to mo gbeke gbonjo o fonu pa ni o si ebele na kai kola ko eba pano hello o ba no gba ke ndo chu akejo me try to get a business man for me. Nche atesi ani o no ya nche yen ba ko kan ke yu mo ko ba ne ya nche o mo da wa de nche lele ni bo woche ni otunto di siche bo ewo mo mi din like jombo kan le ko ya yu mo mi aka bele ba mi be ko kasi lo ba stay neutral si ese ko ne ndake awo gafe di gafe chasi le hedo ni la choose le zake febu e ko echu awo je na kai ni bi ake wo ga o ba yin ni yoga ni bele ya no ke no di etino na kai ndane afege ko bi ni mo na ba wo da wo e boy wa model mi le wa ka mama efi mo se ni di ni te ko ti wa ka wa ba ti mama wo wale ni ga ya na je ke ko kweli bi ni le fi o ke gbe to de to le che ga ye shamo ni wa ni le ba fi be mo o ga ya bi o ba twa wo ni o ba jeje wo ni pa fai a ni ga jo o ma wa ya yin na le wala ye ya wala ye mo fi amo ni ga omo yele ekume femoni obi paga tete fe fai no le weho oni ba ewo yin no fo nche ayiku chonu mo no ni ma wa je obo emi chumulu chu okopa o oyiwa la don nche atesi ni mo ajobu naka no nyeme na neme son le abladi abi blue lele ehie ko ni sani gadan ya ko makwa ebu shi mi kenye ni makenye dake mimbe ni mbe biye mbe kintaki te ko churu ni mbe ni adama lache mi kenye efian no sumo mo ba nyo chemi mo ko nye dictate ya mi odo mi shi kenga mo ko yo ni ngale kanshi ngale won ngale te shi lebi jo ni gbeke po ne le chon ele yo nyaka na aka ni mo yo je me mi yo mbe mo ko se because me nyo fe am ha wa nu ni ye gan odo mi shi me nyo fe ha wa nu ni ye gan mene ko te cha ke ne ke baba wa ba ke ne ke baba wa sa ke ne ke baba mini no ni no ma ja chebe mini no ni awa wa ya o ke ne ke ni bi ya no pe be won fe mini won puli mu ma jia no ye man ja no onu mi shi ni ke wo ke ne ke mi wo ba yin be ni awo na awo le ake we bi ye wodani MBF ebe shimine last caller eba kwano ani ngala fa kwano dani ma ko ba place hello ablado fa no gbe kwano gbe ke ndo chu akejo o ba re bude member manye papa abla o fa ne de wu sare fi o ato mi abigo mi chu akejela da bi mi na jo tu siela that be a imbo program to that be my yearly problems asante be papa ja asante be ka wo mante mona ka wo awule beba mi ni o bi egbe yin bale na kai e da ke si
afomi osu ahun ne ke problems baba o that weekend so mo abano ba pla ike milanga didi o wonye wo no efe na kan ti obeni asante gbe no yo o fa na mi indre mo free o ken sa ne bi mo yo inye o sa na bi mo ma jebo na yo o ro ado inye o sa na bi mo le na je mo wa kra Inlaga ni ma wiye ma gba me pi una sha no kwale ma kebo nye na efie na ma ton kwekwe mi iwe ka kwe na nya ba lu awunda odo mi chi ke iwe o mo ko kwe no so mo wa nya ba lu awunda nke no na akeshin bi eni efie eje na kan aya kuma se ko me na bebe esen die ko mai chi no na ake gan wo no fa ne fa fe ni eji nke gandangbe egwo wajini wo nyenye komo ni mo fonji ni wo nyenye mo jini wo nyenye bi echi fe wo bo ade no jin e asante ma te aya e come ponika ke ya bo ayin ko ke bo yo ya danu atasin no bonche o lango to kwa fe ba di o pampan gbe because o la ke bu ko chi o benke at that very moment alo gbe ni gbe te ma ni ko fite o ba nyu o no mi nshi alaka na kan no ye chino mo no wa kele gan keke la ga jele yo e ani atasin ne no oh se abata no po na wa cross no no wa party na wa je po gari bi na apeko aga wa yesa because me ni ba ni bi na fe na ba inye de to go go atwa mo yi afa be fun mi na ba o do mi nshi so le me ni ame come on, ekola ne ba just ke na kan ni bi ke ba that very moment alo to mi no e da bi ka to ke le ke ni bi fin ta pa ko ke tu fo che me ke malam po ke ni bi ba o na ba work isen to mu fin o do mi ji bi aka che mi no wa ye gan wa ye ma jan che me na me tu ni ame fe no ko ame nya me wa wo shida ne ka te shi mo he ka bomba ke ni fun se dwai manche ni dwai chicken na manche appearance no pa ni eche le body can claim money ba kan shi le koto mo le di money ba tele mo so le di money ba wo mo tele se le ka ni mo te ke tie no ba ye ke shi na kan manche aka manche ni shi wa manche wa man bi manche amu no mi experience mi de che nyanjo me ko na kan bulu ani aka fe wa Kabashi mwene poden che pi nye chele kwa molololo egan. Pi ami nye chele kwa molololo egan. Anye ma se na anoko. Eko meni nkwo. Aka ba toto ame mancha ya me 100 million dinge ni bi ya me de aye ye follow. Ame tu nyo jiye amo. Ko tiri mo ba ke ma ba. Anokwali enke ba ka anokwali ejo. Onu mi shiko yo ejo bu. Mbi elele febe simina ke pressure e la no. Nke kola na ba fe na agbe mo. Ko ni marapa. Hello, Ablado fa no gbe ekpan, no gbe ke ndo chu akejo. Hello. O fa no ja ekpan, no gbe ke ndo chu akejo. Manje papa abla o. O fa na acho mi na. O fa acho mi na. O fa na ka bo etu e TV mi npa bo fa ka bo etu e TV mi chi o e TV e wo gba Sunday. Ale no ye gbe. O fa na mi bi ake ale no yeje wakoni te ko churu e na wona lo e na wole o ka fe mi ni e che no lo na wona lo e shoku no le na kan sanye la pi ke baba o de che ka ma bi ake wakoni te ko e che no na wole alo e shoku wole me nyo fe shoku ameno kote na bi ke mo mi ode bi ni ama o rasta mi nke me nyo fe sheku ameno onu mi ji me nyo fe sheku ameno anokwale no di no ni nke nye no ni nke teje me nyo ni na nye na ka me fe apasa hie na to ga manche kokura o aka ke o no na to ake o onu mi ji ni awokwa aje mo jogba ejakero nu ba to otu mi ba e wo otu cheme kenyeme gatambe ba yin na man bi blue ablade abi e ba je wo chije meni ka men yelumo e jake meni na ka men yelumo come on self interest shimbo wo man bi ani wo ba pay tax e ke di se le ko ba sha me die won wo ba ka ke no ni wo sumone ni wo ba anale ake gbejian no to e bon de kan hie aka funshi na kan
ono mi nshi be ko nche ni nke gan French ruling ba ya no ni ke ma ka eko she eko French ruling ba ya no ni ba she eko ona kene bi na cheche ye mambi ya yin kene bi comment cheche ye mambi ya yin ba na ke gadango nupa ni wonye bule ni yo ame ye fin ba gbo because ke mambi esun wo bon wo ekomo mo ke wo je mo o ba na ke ka ken jagbe no je mo ba asache mai mi ba fe tumo dani wo che mama jiano ye manjano ni me na ma blade abi buru imbe ye efe kenu gbegbe wo ni ke wala ake wo so lehun be ye eko ni shi dani ma shi maya bomode ake what show bomode ko ni ofo mi ye mini ye lavish lunch e jake lavish ameke money king lavish ke ti money king nke mini king in collaboration with lavish no ko fine no ko brighten shine ameke mini the royal night with mienche imbinu ko ni instruments ani wa ke mini ala papa at the rock boy ala papa ye osu ni ami wo echi benke wo ye dansoma lavish ni ami odominshi dansoma gbegbe na bridge no dansoma beach road ko she gbegbe na bridge no ko obekugbo wa na ke ya no enwon chuko fine bright and shine odominshi chi obenke wo ye jeme lavish awo one rasta madomo mi na kan gbe legbe ke ma bo no la ke mi she e ba da fida kwa nine nane nyera don kemi kwa mu ngamini chairman kanya me dan gan dangbe ba yin na e ba je wo lele lo pidino ni yon shi o mi shi chairman e se wo le jen lo nyera don kemi kwa mu